Ngaho tekereza nawe ishusho turi mu murwa mukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika i Washington DC ni mu ntangiriro z'ukwezi kwa 12 umwaka wa 2025. Imbere ya kamera z'isi yose Perezida Donald Trump ahagaze hagati ya Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Congo Felix Tshisekedi hamwe na Perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Trump mu mvugo ye isanzwe irimo gukabiriza ibintu no kwiyemera ari abanyamakuru aravuga ati ni murebe ukuntu bakundana. Yishimira amasezerano y'amahoro yari amaze gusinywa, amasezerano yagombaga kurangiza imyaka 4 y'intambara ikomeye mu burasirazuba bwa Congo. Ariko hari ikintu kidasanzwe cyabaye muri icyo cyumba. Tshisekedi na Kagame banze gusuhuzanya, banze guhana ibiganza. Kubera iki? Kuko mu gihe bari Washington basinya ibyitwa amahoro mu birometero ibihumbi n'ibihumbi uvuye aho mu mashyamba ya Kivu, imirwano yari igikomeje. Umugambi wa Amerika wari wo kugura amahoro bakoresheje amabuye y'agaciro. Tuguha amadolari wowe uduhe cobalt. Ariko ibyo byirengagije nkana ukuri kwimbitse kw'iyi ntambara. Itangazamakuru mpuzamahanga ryumvikanisha ko u Rwanda ruri muri Congo kurwana intambara y'amabuye y'agaciro cyangwa kinyeshyamba za AFC M23 ziri kurwanira inyungu z'u Rwanda. Ariko si bino ukuri cyangwa n'urwitwazo rwateguwe kugira ngo leta ya Kinshasa ihishire intege nke zayo n'imikoranire ibabaje ifitanye n'umutwe w'abajenosideri wa FDLR. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ishusho ngari, tugiye kureba uburyo ikibazo cy'imbere muri Congo cyagizwe urwitwazo rwo kwibasira u Rwanda, uburyo ihuriro rya Kinshasa, Burundi na FDLR ryateye u Rwanda gufata ingamba zikomeye zo kwirinda, ndetse n'impamvu politiki ya Trump ya Amerika imbere cyangwa America First ishobora gusiga akarere mu kaga kurusha mbere. Fata icupa ry'amazi wicare neza kuko iyi nkuru irakomeye cyane kandi iracukumbura ukuri kudakunze kuvugwa. Kugira ngo twumve neza ibiri kubera mu burasirazuba bwa Congo muri iki gihe, tugomba kubanza gusesengura politiki nshya y'ubutegetsi bwa Donald Trump. Ubutegetsi bwa Trump bwakoresheje ikibazo cya Congo nk'igiragizwa ry'ingamba nshya zabo kuri Afurika. Iyi ni politiki yubakiye mu gucururuzanya inyungu, iyo bita transactional diplomacy, kugira ngo byumve neza, igendera ku murongo umwe wumvikana neza. Tuguha ubufasha bwa politike, tuguhe n'ubwirinzi, ariko nawe uduha amabuye y'agaciro, cyane cyane ay'ubusanzwe wagurishaga Ubushinwa. Ni politiki itita cyane ku mizi ibibazo, ahubwo ireba umusaruro wako kanya, igakangisha ibihugu by'amahanga ibihano cyangwa kubyima inkunga niba bitumviye ibyo Washington ishaka. Mu mezi 18 ashize Amerika yigaragaje muri Congo ku rwego rutigeze rubaho kuva mu gihe cy'intambara y'ubutita. Bakoze ibishoboka byose ngo babe abahuza mu makimbirane yo mu burasirazuba bwa Congo. Bashyigikiye bimwe mu bigo byikorera bya Amerika bishaka kwiharira isoko ry'amabuye y'agaciro ya cobalt, umuringa, copper na lithium, ndetse banafasha mu kubaka umwe mu miyoboro minini y'ubukungu kuri uyu mugabane wa Afurika yitwa Rubito Corridor. Intego ya Trump n'ubutegetsi bwe niyi: bafite icyizere ko bashobora gukoresha ingufu zabo z'ubukungu na politike mu kwambura abandi, cyane cyane Ubushinwa, ubwiharike bw'amabuye y'agaciro ya Congo. Bakibonera ishema ryo kuba ari bo bazanye amahoro mu burasirazuba bwa Congo ku ngufu, basinya amasezerano mu byumba bikonje by'i Washington. Ariko se iyi nzira irashoboka? Yego, Washington yageze ku nsinzi runaka mu maguru mashya ku mpapuro, ariko uko bari kwitwara mu kibazo cya Congo birerekana neza aho politiki ya Trump yo gucuruzanya inyungu igarukira. Kwishingikiriza ku masezerano asinywa huti ukirengagiza gukemura ibibazo by'imizi n'amakimbirane ya kera ashingiye ku mutekano muke ndetse n'imiyoborere bizatuma Amerika igorwa cyane no kugera ku ntego zayo z'igihe kirekire. Politiki nk'iyi itesha agaciro kuri ku bibazo by'akarere, ikagusha mu mutego wo kurebera amakosa y'ubutegetsi bwa Congo kugira ngo gusa Amerika yibonere amabuye. Aha ni inkuru yacu ihindurira isura.
kugira ngo twumve impamvu ibiganiro bya Amerika bifite inenge. Tugomba gusubira inyuma tukareba amateka nyayo y'iyi ntambara, tukiyambura ibi binyoma by'itangazamakuru mpuzamahanga rikunda kwambika isi. Itangazamakuru rikunda kuvuga ko u Rwanda rushyigikira inyeshyamba za M23 n'ihuriro rya AFC, Alliance Fleuve Congo AFC, kugira ngo rwigarurire amabuye y'agaciro ya Congo. Si itangazamakuru gusa ahubwo n'imiryango mpuzamahanga nka Loni ndetse na Human Rights Watch, Amnesty International, byose bikaba biri muri uwo mujyo. Ubu ni uburyo rero bworoshye ubutegetsi bwa Kinshasa bwakoresheje mu kuyobya uburari. M23 ntabwo ari ikibazo cy'u Rwanda. M23 ni ikibazo cy'imbere muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ni ikibazo cy'abaturage ba Congo bavuga ikinyarwanda, cyane cyane abo mu bwoko bw'abatutsi. Bagiye bahezwa, bamburwa uburenganzira bwabo bw'ibanze bwo kuba abanyagihugu, ndetse bagakorerwa ubwicanyi bushingiye ku moko. Bwateguwe bushyigikiwe n'imitwe yitwaje intwaro yikorera ibyo yishakiye, bifashijwemo n'abasirikare bamwe ba leta. Kuva kera, nyuma y'uko amasezerano yo muri 2013 atarubahirijwe na leta ya Congo, aba baturage basigaye mu gihirahiro. Iyo bafashe intwaro ngo birwaneho, leta ya Kinshasa aho kugira ngo yemere ibiganiro bya politike ibakemura ibibazo nk'abanyagihugu, ihita yitabaza amahanga ikavuga iti twatewe n'u Rwanda. Uko ni ugushaka urwitwazo kugira ngo leta yikureho igisebo cyo kunanirwa gucunga umutekano no kunga abaturage bayo. None si ikibazo cy'u Rwanda ni ikihe muri ibi byose? Impamvu u Rwanda ruvugwa muri iyi ntambara si ukubera ko rushaka amabuye y'agaciro cyangwa kwigarurira Congo, ahubwo ni ukubera ikibazo gikomeye cy'umutekano kireba ubuzima bw'igihugu. Ikibazo cy'umutekano gishingiye ku mutwe wa FDLR. Nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994, abakoze jenoside bahungiye muri Zaire, Congo y'ubu, baharemeye umutwe wa FDLR, umutwe ufite ingengabitekerezo zo kurimbura no gushaka guhirika leta y'u Rwanda. Mu myaka yashize leta ya Congo yagiye ikorana n'uyu mutwe mu buryo bwa rwihishwa, ariko mu ntambara iheruka ibintu byafashe indi ntera. Igisirikare cya Congo FARDC cyafashe icyemezo kibi cyane cyo kwinjiza FDLR ku mugaragaro mu ntambara. Bageze naho baha abarwanyi ba FDLR imyanya yo kuyobora ibitero, babaha impuzankano za FARDC, babaha n'intwaro zikomeye, no kuvuga amartillery, kugira ngo barwanye M23 ndetse banategure ibitero byo guhungabanya u Rwanda. Ibi byaje kuba bibi kurushaho ubwo perezida wa Congo Felix Tshisekedi yashakaga abandi bafatanyabikorwa. Yasinye amasezerano mu ibanga, ndetse na nyuma biza kujya ku mugaragaro n'ubutegetsi bw'u Burundi buyobowe na perezida Evariste Ndayishimiye. Burundi bwohereje ingabo zabwo FDNB mu burasirazuba bwa Congo, atari mu butumwa bw'amahoro bwemewe bwa EAC, ahubwo bagiye kurwana bashyigikira FARDC. Aha rero niho ukuri kwa karere kuzambira. Tekereza igisirikare cya Congo FARDC kifatanije n'igisirikare cy'u Burundi, bombi bafatanije n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR ndetse n'inyeshyamba z'igisewa Zalendo zizwiho gukora ubwicanyi bw'indengakamere. Iri huriro ryose ryashyize imbaraga ku mupaka w'u Rwanda. Imvugo z'abayobozi ba Congo zatangiye kumvikana ku mugaragaro, bavuga ko bashaka kugera i Kigali kugira ngo bahirike ubutegetsi. Aya ni amagambo y'intambara cyangwa declaration of war. Hiyongeraho ko hari ibisasu biremereye byarashwe n'ingabo za Congo bikagwa ku butaka bw'u Rwanda mu mwaka wa 2022. Mu rwego rw'amategeko mpuzamahanga ndetse n'uburenganzira bw'igihugu kwirinda, nta leta n'imwe ku isi yakwicara ngo irebere igihe abayiteye inkeke bafatanyije n'abakoze jenoside bari kwisuganya ku mupaka wayo. Ibi nibyo byatumye u Rwanda rufata ingamba zikomeye z'ubwirinzi bwimbitse. U Rwanda rwazamuye urwego rwarwo rwo kurinda imipaka n'ikirere cyarwo. Kuhaba kw'ingabo z'u Rwanda ku mipaka cyangwa mu duce tumwe duturanye n'umupaka ntibigamije kwigarurira Congo nk'uko ibinyoma by'Kinshasa bibivuga. Bigamije kuburizamo ibigambi bibisha ya FDLR nabo bafatanyije babashaka gutera u Rwanda. Uku ni ukwirinda
kwemewe kugira ngo ibyabaye mu 1994 bitazigera bisubira ukundi. Aya mateka yose n'ubu buremere bw'ikibazo cy'umutekano n'iby'ubutegetsi bwa Donald Trump bwaje kwiyemeza kwirengagiza kugira ngo bushake inyungu zihuse. Gutorerwa manda ya kabiri kwa Trump mu mpera za 2024 byazanye imikorere idasanzwe. Mu gihe cya vuba yagize Masad Burusi, no kuvuga ngo akimara gutorwa yagize Masad Burusi sebukwe w'umukobwa we Tiffany, no kuvuga ni ba mwana we, ku mujyanama we mukuru ushinzwe ibya Afrika. Burusi uvuga igifaransa neza, utari ufite ubunararibonye bwa leta ariko ufite ubunararibonye bukomeye mu bucuruzi muri Nigeria no mu burasirazuba bwo hagati, yahawe akazi. Yashyize ku ruhande inzira zose zisanzwe za diplomasi zikorwa na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika, yinjira mu kibazo cya Congo n'u Rwanda nk'umucuruzi ugiye kurangiza igurisha ry'inzu. Burusi yateguye ibiganiro byihuse hagati ya guverinoma ya Congo n'iy'u Rwanda, mu gihe Qatar nayo yafashaga mu biganiro hagati ya Congo na M23 binyuze mu gitutu cya Amerika n'amasezerano yasinywe huti muri Kamena 2025 kugeza mu kwezi kwa 12. Burusi yageze ku byo ubutegetsi bwabanje bwananiwe, gutuma impande zombi zishyira umukono ku mpapuro. Ariko ikibazo kikaba, ese ayo masezerano ashingiye ku kuri cyangwa ashingiye ku mbaraga z'amabuye y'agaciro? Imbaraga za Amerika zo guhatira amasezerano y'amahoro ntizari zishingiye ku mpuhwe ifite abaturage ba Congo bakomeje gupfa cyangwa impungenge ku mutekano w'u Rwanda. Zari zishingiye kuri strategic minerals, amabuye y'agaciro y'ingenzi. Leta ya Kinshasa yamenye neza icyo Amerika ishaka, maze bahiga igisubizo kiboroheye. Mu biganiro bya rwihishwa, abayobozi ba Congo babwiye abanyamerika bati, mudukorereho igitutu muhane u Rwanda, namwe tubahe amabuye y'agaciro tubakize Ubushinwa. Iyi yari deal yoroshye kuri Trump. Congo yahise ishyira mu bikorwa ibyo yasezeranyije umunsi umwe gusa nyuma y'isinywa ry'amasezerano ya mbere i Washington. Ikigo cya leta ya Congo Jekamine cyatangaje ubufatanye na kampani y'Ubusuwisi yitwa Mercuria, umushinga watewe inkunga n'ikigo cya leta ya Amerika DFC. Intego yari ukugurisha cobalt n'umuringa byose kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika gusa. Ibindi bigo bya Amerika byahise byisuka nk'inzige. Itsinda ry'i New York ryitwa Orion Critical Mineral Consortium ryasinye amasezerano yo kugura imigabane muri Glencore. Ikigo Virtus Minerals cyashinzwe n'abahoze mu nzego z'ubutasi za Amerika cyashatse kwigarurira imitungo y'ikigo Shemaf n'ikigo cya Canada Ivanhoe Mines kiyunze na Amerika ngo kigurishirizeyo amabuye. Amerika iri gukoresha za miliyari z'amadolari kugira ngo igabanye ukwishingikiriza ku Bushinwa, igihugu ubusanzwe kigurira hejuru ya 2/3, no kuvuga nka 66% by'umuringa na cobalt bya Congo. Ariko ibyo bikora ubucuruzi, ibyo gukora ubucuruzi si byo bibaho. Ikibazo ni ingaruka z'idiplomasi y'ubucuruzi ku mutekano w'akarere. Mu rwego rwo gushimisha Kinshasa kugira ngo itange ayo mabuye, ubutegetsi bwa Trump bwakoresheje uburyo bwo guhana u Rwanda. Washington yafatiye ibihano ingabo z'u Rwanda RDF na bamwe mu basirikare bayo bakuru, ndetse inafatira ibihano uruganda rutunganya zahabu. Baravuze bati u Rwanda niruvane ingabo zarwo muri Congo, runareke gufasha M23. Ibyerekana kutumva neza imizi y'ikibazo cyangwa kubyirengagiza nkana. Amerika yibwiye ko ibihano bishobora gukemura ibibazo, ikibazo kireba ubuzima n'umutekano w'igihugu. U Rwanda rwasobanuye kenshi ko rudashobora gushyira mu kaga umutekano w'abaturage barwo bitewe n'igitutu cya diplomasi. Igihe cyose umutwe wa FDLR ugihabwa intwaro, ukaba ari mu nzego za FARDC, kandi ihuriro rya Repubulika ya Demokarasi ya Congo n'u Burundi rigikomeje gushyira imbaraga ku mipaka y'u Rwanda,
bagamije nyine iyo mitwe igamije gutera u Rwanda rufite uburenganzira n'inshingano byo kwirinda. Nta gihano na kimwe cya Amerika cyakura u Rwanda ku nshingano yibanze yo kurinda abanyarwanda ngo jenoside itazongera ukundi. Ku rundi ruhande, Washington ifite imyumvire y'uko leta ya Congo ifite ubushobozi bwo gutsinda M23 n'ihuriro AFC niba gusa u Rwanda ruvuyeyo. Ibyo si byo. AFC M23 ni abanyekongo barwanira kubaho mu gihugu cyabo, barashaka uburenganzira bwabo, barashaka ko abavuga ikinyarwanda bareka kwishwa n'abawazalendo, bafite imbaraga zabo kuko barwanira iwabo. Gusaba u Rwanda ngo ruhagarike M23 ni nko gusaba umuganga kuvura indwara atarwaye kandi atateye. Ikibazo cya M23 kigomba gukemurwa n'abanyekongo hagati yabo biciye mu biganiro bya politiki nk'uko amasezerano ya Rwanda na Nairobi yabisabye kenshi, ariko Kinshasa ikabyanga kuko ishaka intambara, ihora ivuga ko yatewe n'u Rwanda ngo yihishire. Kubera iki se Perezida Tshisekedi ashaka iyi ntambara cyane? Kuki akomeza kuvuga u Rwanda kuruta uko ashakira umuti ibibazo by'abaturage be? Hari inyungu za politiki ze bwite akuramo. Guhera mu kwezi kwa 10 k'umwaka 2024, Tshisekedi yatangiye kugaragaza ko yifuza kuvugurura cyangwa guhindura burundu itegeko nshinga rya Congo. Impamvu nyamukuru y'irihindurwa ni ukugira ngo yemererwe kwiyamamariza manda ya gatatu. Iki itegeko nshinga rya Congo ribuza. Mu gihugu kirangwamo ruswa, ubukene bukabije n'inzego za leta zananiwe kuzana igitekerezo cyo kugundira ubutegetsi, bishobora guteza imyigaragambyo ikomeye yanamuhirika. Uti byagenda bite rero? Yahisemo gukoresha urwitwazo rw'intambara no kugira u Rwanda igitambo. Yabwiye abaturage ba Congo ati igihugu cyacu cyatewe n'u Rwanda, tugomba gushyira hamwe tugatsinda umwanzi. Abashatse kurangaza abaturage ngo ntibarebe ibibazo by'imbere mu gihugu, ngo ntibanarwanye ihindurwa ry'itegeko nshinga. Intambara ibaye ikiraro cye cyo kuguma ku butegetsi. Kubera ko Trump atita ku burenganzira bwa muntu cyangwa demokarasi y'ibindi bihugu, ubutegetsi bwe busa n'ubwahaye Tshisekedi uruhushya rw'icyatsi, icyo bita green light. Mu biganiro bya rwihishwa, abayobozi ba Congo bizera ko Trump azarebera igihe Tshisekedi azaba arimo arahindura amategeko kugira ngo agume ku butegetsi. Apfa gusa kuba azakomeza kubaha amabuye y'agaciro, anabakiza abimukira batemewe birukanwa muri Amerika, nk'uko Kinshasa yatangiye kwakira abo bimukira muri Mata 2025. Ubu ubugambanyi bukomeye ku baturage ba Congo gushyigikira umunyagitugu kugira ngo ubone amabuye no kwimika akajagari kazasenya na ya nyungu y'ubucuruzi Amerika ishaka. Niba amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi abujijwe uburenganzira, igisigaye nuko nabo bazafata intwaro bakajya mu ishyamba. Mu gusoza, ni ngombwa kumenya ukuri kuri iyi diplomasi yo gucuruzanya, gushaka kwihutisha ibintu bidafite gahunda y'igihe kirekire kwa Trump bishobora kuzagabanya imbaraga za Amerika muri kariya karere, kugasiga akarere gasinzikajwe, nyine bigasiga akarere gasinzikajwe n'intambara kuko umuzi w'ikibazo wirengagijwe. Gushyira igitutu ku Rwanda gusa wumvikanisha ko ruri inyuma ya buri kintu cyose kibera muri Congo, no kwibeshya cyane ndetse no gushinyagurira abaturage b'u Rwanda banze ko amateka abisuzuma. Icyo u Rwanda rusaba nk'uko rwagiye rubisinya mu masezerano yose nka Rwanda n'ahandi nka Washington, kirasobanutse neza: guhagarika imikoranire hagati y'ingabo za Congo, iz'u Burundi n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR. Leta ya Congo igomba kwambura intwaro izo nyeshyamba zishaka gutera u Rwanda. Ibyo ni ibikorwa byonyine nibwo u Rwanda rutazongera kubona ko umutekano warwo ugeramiwe. Naho ku kibazo cya M23 na AFC, Amerika yakagombye kotsa igitutu leta ya Congo ikareka gushaka gukemura ibibazo byayo yifashishije intambara y'abacanshuro,
ahubwo ikemera kumvikana mu biganiro bya politike n'abaturage bayo biyumva ko bahejwe. Igomba kandi kwibutsa Tshisekedi ko kubaha itegeko nshinga no kutagundira ubutegetsi ari ishingiro ry'umutekano urambye. Kugeza ubu nubwo habayeho ibirori byinshi Washington byemezo no kwifotoza baseka, intambara yo muri Congo ntabwo yarangiye, ntiyanarangira kuko ishingiye ku binyoma. Washington yakoresheje uburyo bwo kugura amahoro, yirengagiza ko amahoro atagurwa ahubwo yubakwa mu gukemura ibibazo muzi. Icyago kinini gishobora kuba nuko iyi politiki ya Amerika izasiga Kinshasa yigize mu butegetsi bw'igitugu cyangwa yisanze mu butegetsi bw'igitugu budasubirwaho. Abanyekongo bicwa n'inzara n'intambara z'urudaca, naho u Rwanda rugakomeza kuba maso rurinda umupaka warwo ugeramiwe n'abajenosideri, mu gihe Amerika n'Ubushinwa bazaba bikiranura ku musaruro wa cobalt. Aya niyo makuru nyayo y'ibibera mu karere kacu. Murakoze cyane gukurikira iki kiganiro kirekire gisobanura ukuri kudasibangana, ukuri kwa nyako. Reka twizere ko imbaraga z'ukuri zizatsinda igitutu cy'amabuye y'agaciro, akarere kacu kakabona amahoro ashingiye ku kurandura ingengabitekerezo y'urwango n'abajenosideri badashyigikirwa na za leta. Nimwibagirwe gukora subscribe, munakore like kandi mutanga ibitekerezo byanyu hasi, musangize iyi video n'abandi kugira ngo ukuri kugere kure. Tubonane mu yindi nkuru mu kanya.